Evo nas u prostorijama Saveza Roma Hrvatske. Puno hvala da ste nas primili i ovo će biti jedna prilika za razgovor o tome što ste sve do sada postigli u poboljšanju položaja Roma u Hrvatskoj. Evo, ja koristim priliku da vam se zahvalim, imajući u vidu da je prošlo malo dulje vreme, nismo se vidjeli, a i zbog ove pandemije sad ispalo s jedne strane loše, s druge strane dobro da smo se uspjeli vidjeti i hvala vam na jučerašnjem koncertu na kojem smo bili zajedno i evo, ja vjerujem da ćemo nastaviti sa dobrom, sa odličnom suradnjom i očekujemo vas 5.11. na Svjetski dan ruskog jezika Porvoza. Puno vam hvala i čestitke ponovo. I za jučerašnji koncert i za sve ovo što ste radili. Hvala. Znači u prostoru Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, negdje oko 400 kvadrata, unutra imamo jedno sa vanjskim suradnicima, znači imamo oko 16 uposlenika, što je dobro, ali nije odlično. Imajući u vidu da mi planiramo još uposlenike zaposliti, naročito pripadnike romske zajednice. Izuzetno nam je drago da smo ovaj prostor dobili od grada Zagreba, a inače smo ga sami uređivali. Evo sad se trenutno nalazimo u višenamjenskom prostoru i ovdje organiziramo znači, različite određene radionice i naše određene skupove. Imajući u vidu da imamo čak jedanput u 2 mjeseca obavezno skupljamo se i dolaze predstavnici, znači legitimni predstavnici vijeća na razini općine, gradova i županije, kao i predstavnici i predsjednici udruga, što je jako isto tako dobro, jer zato što ne može ništa da se desi, a da savez nije upoznat, ili da ne može ništa isto tako da ne razmenjujemo informacije. To je dobro. Zašto? Ima određene projekte koji se javljaju i većinsko stanovništvo, a da Romi nisu upoznati. Ili ako su upoznati, onda su upoznati pojedinci, ali ne može biti nikad kvalitetan projekt ako pripadnici romske zajednice znači nisu u samom projektu uključeni. Znači, u međunarodnoj konferenciji, onda naravno ubacujemo i engleski. A imate dosta kontakata sa Romima iz drugih zemalja? Pa sad trenutno moramo reći ne, a krenuli smo jako dobro. Krenuli smo tako da smo imali recimo odlične kontakte i prijateljske odnose sa Turcima, Romima Turcima iz grada Mersina i čak i zamjenik gradonačelnika bio u našem prostoru i organizirali smo jako dobar sastanak i dogovorili smo se o nekoj odličnoj suradnji. Imajući u vidu da sam ja osobno tamo bio 3 puta i razgovarali sam i sa gradonačelnikom i napravili smo jako dobar posao. A sad zbog korone, verovatno? Da, zbog korone stali smo i sve naše aktivnosti, tako reći, su stali. Ovo je jedan lagani kutak gdje nam služi više za fotografiranje. Evo na kraju fotografirat ćemo se i mi. Ovo je naša karta koju smo mi jako puno uložili i vremena i truda. To je imigracija Roma i na samoj karti vidite da je bilo 3 vala, znači prvi, drugi i treći, a ovo što je možda nama najbitnije, 1362. da su se pojavili prvi znači, zapisi o dolasku Roma. Iako su naše pretpostavke, da su Romi i ranije došli. Da, to Acković tvrdi u zapisima. Da. Ja mislim da je negdje, nije 1362. nego 1000 i još 50 i neke, ja sam našao neki podatak gdje sam bio iznenađen, i gdje se spominju i zanimljivo da su Romi recimo 1000 godina u Dubrovniku bili su jako cijenjeni i poštovani i tako dalje, što sam bio isto tako iznenađen, tako da se uopće nisu razlikovali od onih drugih. Znate, i bili su... Imali su svoj status, ne, i to recimo i Acković piše u svojim prilozima, ne, da su u Turskoj oni imali posebnu privilegiju, odnosno poseban status, da su bili priznati, ne, Romi, po svojim zanatima. Ja sam bio iznenađen u Dubrovniku sa radom, da su imali svoje objekte i koliko su, i to još u samom centru Dubrovnika, spominju se, mislim,
bio sam iznenađen, imam takve podatke i tako. Svako ko dolazi, nama je stalo da nešto i nauči, da nešto pamti i onda je mala povijest Hrvatske, znači svi dosadašnji predsjednici države, onda predsjednici vlade, predsjednici sabora, svi dosadašnji gradonačelnici grada Zagreba i 12. izborna jedinica gdje mi imamo našeg predstavnika u Hrvatskom saboru. Ovo je maketa Romskog memorijalnog centra, evo hvala Bogu jučer smo i otvorili i bilo je... I sad to radi ili je samo simbolički? Ne, ona će raditi, ali sad imamo privremenu postavu. Znači svaki plakat ima svoju priču i pored plakata znači, imamo albuma slika koji su nama dolaze. Evo upravo, evo tu sam te, evo to je zamjenik gradonačelnika jednog idolu iz Mersina i to je gospodin Alija iz Turske koji smo, evo, prošle godine koji su bili kod nas i tako dalje. Evo i koncert. Ovo je Alija Krasnići, ne? Da, Alija Krasnići. S njim sam napravila intervju. Ostavila sam na YouTube. Da, krasno. Zato što on je stvarno naučnik. On toliko je i objavio i svega toga, stvari skromno. Smo imali i u Belišću, znači imali smo 1000 godina migracije Roma i 150 godina rođenja Mahatma Gandija. A između ostalog, imajući u vidu već se približava u biti 30 godina od Domovinskog rata u Hrvatskoj i zanimljivo do sad niko nije ništa pokrenuo, upravo zbog toga da ne mi išlo u zaboravu. Ja nisam imao mira i pokrenuo sam priču Romi o Domovinskom ratu skupa sa jednim povjesničarim i ono što me posebno raduje, znači da smo imali promociju prošle godine, ako Bog da ove godine ćemo imati promociju filma jer smo snimili i film Romi o Domovinskom ratu. Naša organizirano. Nije bilo organizirano, uključivanje i tako dalje, a puno njih su se i sramili i bojali da kažu da su pripadnici romske zajednice, ali nakon rata sve više i više se javlja. Mene je posebno radovalo u onog trenutka kad smo počeli istraživati, znači saznati više informacija da su se oni sami javljali, to je jedno, a s druge strane isto tako kad smo počeli napraviti film. Znači snimiti i onda su se oni sami javljali, znači oni koji nisu bili u knjizi, mi ih čak imamo u samom dokumentarnom filmu. Ovdje gore imamo, uspjeli smo više od 1200 objekata legalizirati, znači po županiju romskih kuća. Ovdje su otprilike jedna mala povijest što smo mi dosta napravili, znači nekoliko društvenih domova, evo izgradili smo i skulpturu 5. studena, imamo skulpturu tu u Zagrebu, jednu od najboljih sigurno u Europu, imamo ženu, jednu od visoka Savska Kotrovačka ispod osnovne škole Tinujevića. Si čuo, to moramo ići pogledati. Da, i bilo bi lijepo da se slikate, prekrasno. Idemo. 16-17 sportska igrališta u romskim naseljima, onda imate tu ulične rasvete gdje 60-70 godina nisu imali, to smo napravili, asfaltirali smo cestu, evo između ostalog i otvorenje ovdje svaki naš, znači časopis Pravi pen, znači ima svoju naslovnicu i mislim da su naše naslovnice dobre sa određenim, mislim da je naš časopis... Ovo je Hedina? Da. To mi je ona pokazala i to sam isto članak napisala. Znaš ono kad je između 50 najpoznatijih žena i Hedina, ali ovdje meni liči na Fridu Kahlo, na tu slikaricu poznatu, ne? Više. Meni posebno raduje zato što je časopis jako dobar, znači sa jako dobrim temama, na 4 jezika, cijeli je hrvatski, a pojedini dijelovi su na engleskom, na romskom romaničim i na bajaškom jeziku. Ovdje se i s druge strane radili smo i na istraživanju zdravstvenog stanja pripadnika romske zajednice po županijama i tako da nas i to upravo raduje da smo to mogli isto tako napraviti. Vi su vidjeli u mene, u moj rad. Ne, nego kažem kako deluje. Odite malo. I tu smo stavili Django Ricarda. Tu, ovdje kako je nekad prostor izgledao. Evo, moram reći da sam bio iznenađen, iako sam to ja znao. Ja sam isto da znao jer kod mene u kuću, pošto sam ja sa Kosova i meni su govorili isto, ali ja to nisam
to shvaćao ozbiljno, mislim da to nije istina. I nedavno, kad sam dobio iz Londona od mog prijatelja upravo fotografiju, i dole piše da je majka Tereza Romkinja. I moram reći da koliko je zanimljivo da drugi nju prihvaćaju, mislim, možda je i zato pričaju i jako... otišla u Indiju. Možda je zato i to je vukao da ide. Sigurno. Ne, mislim, onda možeš nekako da vidiš. Evo, ja mislim da na ovom prvom da sam ja. I onda kasnije, sa drugima sarađivati i sa svojima. Neš svoje pokrenuti. Najteže. Znači, od samog izlaska prvog romsko-hrvatskog rječnika pa do povelje, nakon povelje ja sam to u Saboru tražio da oni to naravno priznaju. Znači i to mi je malo bilo, onda uvođenje 2 izborna predmeta na Filozofskom fakultetu i to mi je malo bilo. Onda sam tražio otvaranje magistarskih studija romistike i to mi je bilo malo. Onda sam tražio isto tako da se održi prvo predavanje na romskom jeziku na Filozofskom fakultetu i to mi je bilo malo. Onda sam htio na Filozofskom fakultetu da napravimo dvojezičnu ploču koju smo stavili i to mi je bilo premalo. Onda sam tražio što bi mogli napraviti i onda sam došao na ideju da bi trebao UNESCO da prizna Svjetski dan romskog jezika, gdje sam lobirao i uspio sam i u tome. I to sam shvatio sad, dobro je, i to je premalo. Onda sam išao od mjesta do mjesta, od grada do grada, da zelene javne površine u velikim mjestima da daju naziv, znači 5. studeni. I onda kad dobijete to, onda mi je to bilo premalo naravno, onda sam ja tražio određenu skulpturu koja bi trebala biti u parku, uređivanje parka i tako dalje. I moram reći da sam jako sretan i zadovoljan sad zato što sam uspio u svoje nakane. A s druge strane, isto tako, znate da svake godine povodom Svjetskog dana romskog jezika dijelimo 2 nagrade za životno djelo. Upravo način bili prisiljeni da se odreknu svog identiteta u javnosti da bi uspjeli da se uključe. I sad kad se otvorio prostor za prihvatanje romske kulture i romskog jezika, mislim da je to odličan spoj, s jedne strane graditi na osnovu onoga što su drugi radili, a i ove ciljeve koji su u jednom modernom životu, u modernom društvu koji se otvaraju. Ne? To je odlično. Zato što svesti samo na jedno područje, to je onda u siromašenju. Ja na to radim. Ako neko je htio povezati, ja povezam. I još platim i smještaj i prehrani na kraju, da ne govorim sad ništa, neću o tome. I onda želimo nagraditi. Znači ovdje imamo 5000 knjiga o Romima koji su napisani, najviše želimo i težimo ka tome da budu na romskom jeziku, to je jedno, a svrha ove knjižnice je u biti i na kojem ću ja sigurno raditi, to je svrha na istraživanje i na čuvanje građe. Na istraživanje po pitanju znači, i jezika i genocida nad Romima, znači i razmišljam još čak i o nekim određenim topografskim kartama o migraciji Roma. Na tome je isto tako jako puno, to mi je velika želja. Bilo bi fino kad bi recimo na osnovu tih sigurnih magistarskih radova i svega, da bi se napravio jedan oblik sažetka. Ne recimo za ovu knjigu, ne? Ti imaš naslov, imaš autora, naravno bibliografski podaci. Ali to da bi bio kao neki sažetak 5, 6, 7 rečenica koji govore o tome, evo ovdje, to je period Drugog svjetskog rata. Šta je originalno, uključene su ispovesti žrtava, ne? Znači, da to napiše neko ko u stvari zna šta se tu piše. I to je onda dragoceno. Zato što sami bibliografski podaci su šturi, ne? Naravno, tako da bi to možda bilo, bar za te najznačajnije teme, kao što ste rekli, ne? Migracije, genocid, jezik i kultura, a tamo gde su autentične ispovesti Roma, to posebno istače. Zato što recimo to kad sam na toj izložbi videla, ne? To je najdragocenije. Da su te njihove
njihova percepcija je, zato što kod nas u Sloveniji, recimo, oni jednostavno nisu to želeli da uključe u svoje sećanje. Samo koga god sam pitala, bilo je grozno i nisu želeli o tome. 50 godina posle su se pojavili ovako fragmenti da su oni sami o tome bili spremni da pričaju. I upravo radi toga, recimo, unutra kao ajde, recimo, ja se bavim negdje skoro, malo nešto više od 20 godina, ako se radam, 99. znači 21 godina, romskom problematikom. Ali onda kad sam osnovao Kalisaru i sve ono ostalo, ja ništa ne radim, a da nemam pisanog traga. Upravo pisani trag. Evo, s druge strane imamo dobitnika Nobelove nagrade u medicini, zato je dobio kod mene... Oni kažu da nemaju Roma, ne? Danci. I zato što su bili i žrtve genocida u Drugom svetskom ratu, ali sada ne žele ni da priznaju, mada su oni u tim skandinavskim zemljama putovali, ne? Zapis o pojavljenju prvog Roma 1362. što je meni izuzetno drago. A ovo je, mi imamo još jedan praznik, znači Svjetski dan Roma, tu ne dijelimo nagradu nikad Romu, nego... Ovo je obično. Mi smo bili kod Velija Huseinija u Puli i on isto imao ovako jednu malo baštu tamo uz taj centar veliki, koji je kulturni centar za cijelu Pulu, ne, on ima samo jedan mali deo, ali se isto vidi da lepo sa svima sarađuje i rekao i sa tobom kako lepo sarađuje, rekao znam ja, znam.